Magsukol pitboy. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na agama Islam, ang ibarat bungang kahoy, nag-ikol na in adlawan sin bulan Ramadan. Bila adlaw ra kuman yaon, mamutawan na rin dahil ha lawman na to, inyan ipagkakasusahan lang tasin mga bariman, bangad dyan mapangayo amuyin ingkatan simbulan mahinang na Ramadan katan. Sabab sin kalabbiyahan simbulan ini amuin wala doon hakaibanan bulan, agad lang tawang ta biya timbangon in kalagguan sin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan ini, agad lang ta di maka sibo inhang po tag isa bulan. Karena muna-muna siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala in bulan ini, in pagpuasa amoy in tiyunggal sin Tuhan na to Rabbul Alamin, ingkatan pakaradyaan kalabbiyahan dahil kaniya katantang, doon hay niniyahi busog aipon niya amoy in bariman. Nasabab ito, amoy magmahil kita nilong simbahasa at tawa anaron na to biyaksahon in ginhawaran na to, dumawhat sin amuin sarayaw-rayaw, tutunguran sin amal sin tiap-tiap ipon doon hay ni, amuin supaya bang kita mariyak sa himinang bulan Ramadan, sampai pa amin sumuno na bulan kaniya, mag-urol-urol na sambil magbalik na isang pa bulan Ramadan, mariyak sa nakita roon hayaon, na magaan nakato taniw himinang sin kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya. Nain sa laggo-laggo, siyukat doon hay ni kato taniw, muna rin hakatan hasupaya in katan amal ibadat na to matayma sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuing sukatun na to, buoton dahil hatuhan na to Rabbul Alamin, in kaampunan dahil kani. Labay ring hapagtawbat na to, ay sibu da ka. Aon kaya ingatan na to dosa na hinang, at tawaway roon, suway hadya kita niyo, tutog doon ha pakaradyaan yan. Dahil na, in ini naglalawan-lawan in pakaradyaan,
haamuin bulan Ramadan launta biyeta doon haon bang kita sumampig pa Allah subhanahu wa ta'ala doon haaturan piyang hindo sindaak niya pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam di makahinang laung takasasawan ki iblis iban sin anakapo niya. Karena ing kita halaw pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mapuas din ha bulan ini magbing nga isab ing kasasawan asabian man kita mabiyaksa na. Halaw man sin bulan Ramadan sampay pa amuyin bukon na siya bulan Ramadan mahinang jati inam malibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ha, mga sila, nagtutuyo sin paghinang marayaw, sa tayon kanila ipagsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin biyayta sin mga sila salapus salih, na kauna rin kato tanyo, nakabatok pa aka masin Allah subhanahu wa ta'ala, amin mga sila yadto na halom sin pakuburan nila, bang hadjalong niya in sila yaon ba initay maon sin Allah ta'ala yung susukat-sukatan nila sinyeto na sila nakauna in mga sila yaon sumukat magbing maripalaw man singgumi asupaya makapataod pa sila sinang malibadat nila amin miugto na hawak to miugtoin manahot doon kanila. Mahita sarap kaya na naman nila nalawngain para sahan nila. Haamuin pagbugto sin napas nila doon hayan. Doon nila na amuin kaya na naman impagsusun may ta sila wala nakapataod sin ang malibadat nila. Amuyan laung ta mga katawtay manghuran hakam Islam sabab in Ramadan pagtawagon nila Syahrut Ta'abbud wat Taubah. In bulan Ramadan, bulan ipagtatag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban bulan ipagtatawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab ito, wayroon pagduarwa. In Muslim pagyanon, bang natayma niya marayaw, impag iyanon ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo ini suway makating ka rin nakatantan pakaradyaan na kabuhi niya, halaw man singgumi ini. Impag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab mo naman naroon haon, nadangkom niya ingkatan himumungan, iran singkatan ammal, sibuda, limalahil, iran batin. At iniroon haon, bang ini dia jagahan sin tiap-tiap pambuk din kato tanyo, ini marayaw iban simmangi dia jagahan na to, kaya doon hay ni timindog impanawhid matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, amon yung pag-ianon long niya, in ibadat, doon ha, imtisalo awamirillah, wajtinabu nawahi. In ibadat, di siya makawa din doon haamuin, ini patarangon mo. In katan ibadat mo, labay ring haamin, imupi kita, atawa kimawa kita, suntuan, dahing haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apyang daakan sin Allah ta'ala. Sarta, amuin, ini humali atawa magtaming singgin hawabaran dahil nga inipiyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamu ini gusira mahinang nato puunan nakabuhi nato. Bang nato kajagahan sarta doon hay ni hamaanad kita niyo sinbulan, biya sinbulan mulyayaon. Naamo na yung biya lang nga sin, kaptangan si mga sila, amuin
salapus salih banglaw niya manjari ini ing susukatan sin mga sila mabaya magbing maripa lawman sing gumi ini mabaya sila amoy ini sumandal singkatan kananapsuhan nila hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala hangan sin Tuhan Rabbul Alamin sarta sumandal sin langgang uhaw karena sin Allah subhanahu wa ta'ala at supaya madawhat nila kakanapan pa ang malibadat nila amuin kaya na naman nila na sin mga sila nakauna rin kato tani yung mga kataw tayo manghurat na amuin ini biyabaita kato alaun sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi isiyo-siyuin amuin ini magpuasa sumandal sin pasandalan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain ini hawukon bulan puasa pasandalan kato ingkatan mangi piag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa hawak to ini bukon sa jayad to sampay sin hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala pasandalan kato angkan siya nakabidda dengan katan naroon haon manjari bang insya magsandal doon hanap ya sandalan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan ini sarta yaon tutog in pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta yaon da isabin iangan-angan niya in siya bang siya himinang tanto sadya tungbasan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala na ampunon kanya sin Allah ta'ala in mga pardusahan niya nakauna. Narang iampun na sin Allah ta'ala in pardusahan sing kita haamin wala pa kita nakatag na yang pakitasong tumagna doon hayaon inkatan amal ibadat tabang siya kimukugdan doon haamin tiranan piatarang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tan tujat tikatan inamal ibadat na to mga kataw tayo manghuran haagam Islam. Amad to. Nasarta doon haon kiyawag kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sampay simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ayat ini dengan suratun Nur ayat katluan tag-isa wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ibot lang niya pagtawbat kamu harap patuhan niyo Rabbul Alamin. Kataan kamu ya kamu mga bariman. Bariman matan-matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bariman nagdaawa bariman. Ibansin katantan doon halaw man yan suwayan amuyin bunalon na bang unuin kiyabungat sinsimod sarta gimua ing suara daing hadila doon hayan na tanto biyayta doon haon sin Allah ta'ala mura-murahan makarawhat kamusin karayawan daing hatuhan na to Rabbul Alamin. Naamo yan to naman jari amin mga kaptangan nila yaon daw niya yuhibbuna an yadu'una fihi lillahi ta'ala. Umating kaptangan si mga sila amuin nakauna na rin kato tayo. Wayabmauna fihi lillah amuin magsandal sin ini langgang uhaw karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yan, bang kita maanad na roon, sarta nakapagmahil na kita, doon haamin ibadat piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, halaw man sin bulan ini, na tanto na sadya, biyak sa na imbaran niya, amoy in buhion niya in adlawan sin pagbasa sin Quran, sarta
doon hayan inhinang niya ini mahinang sabab sin pagbago niya sin pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabani tumutog na kato, tanto na sadya, bago na sadya in pag-iman tari na magkaraan. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta ayaw na to kalupahan, in sukatan na to patuhan Rabbul Alamin sing kaampunan din kaniya. Sarta buhion niya, isab induman niya on, hapag tag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin hitindog niya in pagsambahayang, iwan pagduaa, iwan sampai tumuod in tubig mata niya. Karena sin pagmaluoy niya hagin hawabaran niya umalok pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpatikupo, pagpatibaba, patuhan na to Rabbul Alamin, mangayo hasupaya siya mamahardika daing haapinar ka jahannam. Ako yadtuin, laung ta susukat-sukatan marayaw sin ipon di halawman ini. Halawman simbolan ini. Sabab karena ingkatahan janji, doonhan madawhat na to, bang na to paganggawtaan. Suway na to tumtumun, in pagpatumtum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo, anna Allah fi kulli yawmin wa laylatin utaqa'um minan nar fi syahri Ramadan. Tumtumun na to bunal to na Allah Ta'ala hatiap-tiap dum iban adlaw aun mahardikaon niya daing ha mga ipon niya habulan sin Ramadan. Na hatiap-tiap Muslim amin mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta yaon in pamunakon niya sin in hinangon niya yaon matan daing hatuhan Rabbul Alamin puunan pialaray hadya haraak sin Allah Ta'ala pamho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang nato hinangon saroon doon hitukbal sin Allah subhanahu wa ta'ala in tungbas niya na doon hayan in kita na mahinang na langta nagaayad daing hawakto pawakto sin kakahinang bakas limaray kato di karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy niyaon na sadya nagbubungat insimud tayaon naghibal-hibalin dila yaon ini sumukat pa Allah ta'ala sin kaampunan din kaniya. Bihan. Karena inyaon katantan di makaharong hi iblis harwa perkala siabot doon karena piyang asubusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha iblis. Daw niya iblis. Uno tuod. In piyagahalian mo sa kabugaan mo. Dahil nga mga umat ko. Uno'y nagin niya. Dua laong niya. Amunain kaptangan amin panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatut tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah. Iban sin astaghfirullah al-azim. Dua ini. Manita yung tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baita ko mabuka bang sila nakakabtang hayan. Laong niya biya ako siliyakot sin puddang mahait. Bang makabtang sin umat mo indua kabtangan ini. Amo na yung kalimat tauhid, iban sin kalimat al-istighfar, astaghfirullah al-azim, iban sin la ilaha illallah. Nasabihan, sabay na to tumtumun, damit yan, habulan Ramadan, magjato in iniri magjato haro kaing bulan, laong niya, anna fi Ramadan, Laylatul Qadri hiya khairun min alfi syahr. In bulan Ramadan, aundo-undo man niya pagtawakon Laylatul Qadar.
labi marayaw dahil sin pag-ibadat sin ipon hangi bubulan. In pagyanon hangi bubulan, sa kira-kira long takawaluan tagtu tahun iban 4 bulan. Amo yan mga kataw tayo manguran ha kama Islam. Na ang pamahunik kita mag-ibadat amoy kimukugdan katantanin ibadat ta, mabut habihag tuin ini taod sin ini bulan lang ta. Labi kawaluan tagtu tahun iban 4 bulan. Bihan yan. Sabab, muna yung pag-ibadat tayo ni matawad sa saw. Nahabulan Ramadan, pangkimugdan inang malibadat na to, sa ata nakasud kita niyo palaw man sin Laylatul Qadar, biya na sin adlawan imikul kato bihayaon ini, pila adlaw ra kuman bayawaya mga 5 at 4 adlaw, na suway na to ini, jagahan marayaw, bukod yung pagjaga doonhan, magjagahan kita magbulat si matata, buat malaingkan suway na to, doonhan, buhion in adlawan niya, iwan sinduman niya, ipag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pangayo kaampunan, patuhan na to Rabbul Alamin. Damikyan, pagpatumtum kato taniusin, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuyin ini naglangkos in dua hadis. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Isiyo-siyo innamo sa habulan Ramadan. Yaon halawm siya pag-iman sarta huwat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga pardusahan niya nakauna. Isiyo-siyo intimindo sin pag-ibadat habulan Ramadan sarta yaon mahugot in pag-iman niya damikyan ampunon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga pardusahan niya 5 way. Na kuno pa kita niyo magtuyo. Yari na kita niyo halawman sin bulan ini. Damikyan. Pagpatumtum kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala Ramadana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilat as-shayatin. Biyata dunhay ni apabila sumud na imbulan Ramadan o kabud na ing kalawang lawagan sin surga sarta tambulon na ing kalawang lawangan sin narka jahannam sarta dunhan gakutan na in syaitan hawak tuyan. Na ini mga kataw tayo manghuran, hambuk ini tatawangan dakula supaya in magmatuyo dunhan kulang in sasaw niya himinang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kulang in sasaw sinyan amoy in launta humali dahil nga amoy in mapatuthalian sabab inyaon katantan wayroon makasasaw ka ni hawak tuyaon, amurain makasasaw ka ni hawak tuyan ginhawabaran niya. Suway resab kita maayad ang inhawabaran ta. Amuin kita in makatayim babaw ka niya magbaya, bukon napsusing kita in makatayim babaw kato. Amad ito mga kataw tayo manghuran haakama Islam. Sarta doon haon in patumtum sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon hay ni nagparman intuhan na to Rabbul Alamin. Kullu amal ibni Adam lahu
illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. In katan sin amal sin anak kapu Adam, aun na tunguran niya. Biyabayta na yung tungod katantang. Buat malaingkan amura impuasa, laong sin Allah Ta'ala impuasa kako, ako intumong bas haipon ko. Amo na inin, waktu sa suok-suok sin Allah Ta'ala paipon niya, amin nagtutuyo, magpatindog sin ibadat harap patuhan na to Rabbul Alamin, nagmamatuyo, mangayo tarang pa Allah Ta'ala, miki tarang doon, haamin ha supaya magumpik niya in, udyot pamaranan niya, doon haon malugos niya himinang, hapyang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, halaw man simbolan ini. Naamoy to mga katawtay manghuran, haagam Islam. Bang kita, laong ta, maanad doon ha mga nasabot ta ini, doon han, amoy ini mag-usos na kita, doon han ini tinggalan na in mga katantan, wayron kapus pa iddahan, bihan, in ipatod taroon han, amo na yung pag-amal, labi-labi na in pagbasa sing Quran, basahon mo, amin tunggalon hadja, alupon in Quran mahamulya pagbasa, si Iban sin, sumambahay ang kau tarawi sundumi aon buhion mo indum, hapag tarawihan, iwan timindog kau ring ha mga sunnat, duwarwa karakaat, sumalam, sampay simpag tahadyod, imaksud ang katan, pagpataod simpagbasa sing Quran, mga katawtay mangura. At sabab yan, na agaon na to in pag-ibadat tarawi, doon ha mga sila mahawa in pagbasa, pagbasahon ha mga rakaat sin tambahayang tarawi. Ayaw kita simingod ha mga kaibanan tumangkis, dahil nga amoy ini matao di pagbasahon, madto sila pa amin tiyo-tiyo da, salta amin maamot yaon, na inyaong katantan, in pag-amot sim pagbasayan, hamok dahil nga mga sabab di matay main amal ibadat. Sabab maig in pag-ianon khusyu, in khusyu, ini rukun sin ibadat sambahayang, doon subay kita amoy nanganganal marayaw patuhan na to Rabbul Alamin, ang ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. In mukarnata, in sa kaula-ula kikita tayo Allah Ta'ala, bang tasyari kakitaan, in kita ini mamunakon sin in kita kikita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kignot kahibal tayo ni kaya ingatan sin Allah Ta'ala, wala pa kita nakahibal, kaya ingatan na sin Allah Ta'ala, bang unuin hibalunta, haudyot pamaranan ta mga katawtay manghuran. In kita minsan makatilo sa sin, ini imitong sin pagkulap sin matata. In Allah Ta'ala, di yan malipas kaniya, in kataan ipon niya magdungan magkulap sin mata, kaya ingatan sin Allah Ta'ala. In tiap-tiap ti sulakad den kato taniyo. Bang pilain nakulap na to sin mata na to, hawak to sin adlawan, sampay pamaruom. Bihad to. Allah Ta'ala ra in makaingat imitong sin, dahon kahoy mapakpak den hataas sin, ini puunan ni. Allah Ta'ala ra in makaingat imitong sin ulan. Allah Ta'ala ra in makaingat imitong simpasil halawman sing gumiini. Way mano siya makakausaya. Nahasabi ito, subay kita makuyag, yari kita halawman simbulan ini, masuok in Allah Ta'ala kato niyo karena siya injo makakato sin amal na to halawman ini, na magpatisuok kita pa Allah Ta'ala, doon ha lumabay ha pag-ibadat kaniya, amoy in
pagbasa sin Quran, timindog sumambahayang, manghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala singkatan panghindua piyami at kato. Yari kita halaw mansin, ini kahinapusan ng po, duman, iran adlawan sin bulan puasa, in Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana sin ibog niya sin, ini pag-iyanon Laylatul Qadar, nangasubo siya Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya, ya Rasulallah, unuin sa rayaw-rayaw dua basahon ko bangsa upama ini kumugdan kako inuno. Ini makasud ako palaw man sinami in Laylatul Qadar. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, faquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Abuat to ingkap tangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, panghindo ka na Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Ya Allah, ya Tuhan namo, ikaw rain ini baing maapun, pati maapun, ikaw ra ya Allah, na ampuna ako ya Allah. Laong si mga ulama, impagyanon apo, atawa pagpaampun sin ipon, patuhan Rabbul Alamin, labi laong niya, malaggo, ing kalabihan niya, dahil sin imyan kaw, astagfirullah al-azim. Mahita, sabab imyan kaw, astagfirullah al-azim, mangayo kaw kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang waktu, nakahinang kaw do sa pamano siya. Naampain yan in Allahu ta'ala, pasaran kaw haantara mo iwan mano siya. Subay ikaw in madto mangayo kaampunan pa amin kaya pagdusahan mo mano siya, ang pakaw ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namisan pa isabihad to aon waktu bukon dosa mo, naon haantara niyo in pag ini butas, amin di na kamo magsumadya, di nawihan makapag-atyaturi, nari man jari hinangon haantara sin Muslim magtaymang hudaa ka ma-Islam, lumabi rin hatu adlaw. Subay makapag, ini halulay sila, makapagsulot, mahita, sabab tiap-tiap, adlaw isnin, iwan adlaw hamis, dahonin ammal sin ipon pataas langit, sin mga malaikat. Ipasulat dito halawhil mahfuz. Tiap-tiap parsukuan kitab nila dito sulatan si malaikat. Sin ammal nila. Na, bang hawak to yaon wala pa nakapagsusulot dunhan, sabab asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiap-tiap malaikat humarap man to kanya magdasin ammal. Laon sin Allah ta'ala, unuin hinang sinipon ko. Amin kaya ratungan niyo. Laong na ya Allah, di matong kami maun kanya nagsasambahayang, nanaikod kami rin kanya nagsasambahayang. Narangaw ni karipot sin malaikat, harap patuhan Rabbul Alamin. Unuin hinang sinipon ko ya. Ya Allah, nagsasagga iwan sintay manghud niya. Nagsasagga iwan sintay manghud niya. Unuin natin sin Allah Ta'ala, utruku hadain hatta yastalihat. Ini na sulatan. In ammal sinduayan. Pasari niyo na, suway na sila makapagsulot. Nakita ko yan. Narang kadto ikuno, iabutan pituhan way nakapagsulot. Iabutan biulanan wala nakapagsulot. Iabutan tahunan wala nakapagsulot. Iabutan sambil miugtuin napas way nakapagsulot. Wayron ammal mabista mga katawtay manguran na kamisla. Nalupas sinamal kata. Na insa rayaw-rayaw biyay tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam in
magsulot, magunahan. Biha. Sabab aunlong niya ya Rasulallah doon ha, suluton ko siya rin, isang siya sumulot ka ko. Uno yan to. Misan uno yung hinangon ko rin na siya tumayma, yung pagsulot. Nabiyahita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sarayo-reyo rin kanila dua, misan pa siya in nakahinang dosa kay mo, unahin na siya raha magsulot. Biha. Sabab ini katantang, dahil mga pagpaibog kato tanyusin, Rasul sallallahu alaihi wasallam sin amal sarayaw-rayaw, laong niya ini dahil mga sarayaw-rayaw amal amunain silatur rahim. Pagsugpat, manugpat, sin magkampong, sin hangkarugo, hangkaliuran. Na, biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, banglong niya, sugpaton ka, sugpaton mo siya, way kaulong niya nakasugpat. Sa bangkaw niya bugtuon, atin niya, lang siya magbibisara, magini bugtuway wihan, ang pa ikaw yung simugpat, ikaw na nakakawa sing karayawan. Wa khairuhuma in sareo-reo rin kalina dua, amoy intimagna sin pagsalam antara nila. Pag anong pagsalam, amoy salamat na inhamok yaon dahin kay mo, karena piyoklas mo na katan, mangi halam si bigidantong mo, tiyaymaan mo na siya, siya tay manghud mo siya, di kaw manjari ini bugto uway lang sin, magbibis sarariha. Na amo ato mga kitaw tayo manghuran, hakam Islam. At sabab yan, amo ato impag-anaran na to, hawak to ini, karena jagahan na to, katan amoy ini, mapatut na to, hinangon halaw man sin bulan ini. Labi-labi na, pila adlaw ra kuman ini, na doon kita tumutog ha, amoy pagbuhi sinduman niya, halaw pag-ibadat, ini tarawih, tahajjud, pagduaa, katan, pagmarayaw, himinang karayawan pa amin pagkahi, biyasin mga amoy iftar kaw tay manghud mo, bihan, nya labi-labi na, bang, makaruhal pa kaulong mo na ini, bihan, pamimo pag kuan, dahil mga ipamimo amin hawak to simpag sahur, na banlabi-labihan kay mo maita. Sarap bangkaw nakapag-iftar, biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakapa-iftar hatay manghud mo, di lang kaw pahala sin Allah Ta'ala, biya sin pagpuasan niya. Nakatoy kuno, bangkaw nakapa-iftar, adlaw-adlaw, katloan tao. Biya kaw sin nakapuasa, sin adlaw yaon, katloan tag isa adlaw. Subhanallah. Katoy kuno yan. Inbanus, bang tamakawa, maapas yung mga pakaradyaan ini katantan, di na to makawa, bang bukundah bulan Ramadan. Bihan. Oo, manjari ka magpaiftar mga kuan bihan, habukon na bulan Ramadan, sa impahala niya, habukon biyasin na pahala bulan Ramadan, mga katawtay manghuran, hakam Islam. Naamo yan to, apasong na to. Ang makuyag, pangatayan na to, dumuhal bihan, hasupaya, kuyag, sintay manghudtad, to, biya dahil sa kuyag, tabang kita makaalop na pa, bubukaan sing kita. Bihat. Sabab amunan, imbiyata sin Rasulullah SAW, dua kakuyakan sin, Muslim beriman, muna-muna, kumuyag na siya, bang siya, makaalop na sin pagbubukaan niya, sa tak makabuka na siya, hikaruan niya kakuyakan niya, amoy bang niya kawatukan na, kakitaan niya na tumarang na kanya, lugal niya rito halawang sin surga, haadlaw ka na. Dahil amin tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya.
mga katawtay manghura na ka Islam, in labi luwa doon mahal ka, amoy inbang niya, siya makapagbay mata na ibansin Tuhan niya Rabbul Alamin. Murah-murahan, rijikian kita sinallahu ta'ala, haamin duayad to hikarhil katut taniw katan, amin kakuyakan, doon haamin umalop na kita pa, pagbukaan sing kita, iban maalop ta na duarua, iban sing kita, intuhan na to Rabbul Alamin, haadlaw kana, kaya ini sifat balkalakalaan in amuin makapagkita iiwan sin Tuhan Rabbul Alamin haadlaw gana. Nabihat to mga katawtay manghura na ka Islam. So babiyad to miabot na sa binwakto na to pagbubuka na mangumbay da ko kanyo katan wakto ni mura-murahan sa Allah Ta'ala pang masi-masi pa kita dihilan sin Allah Ta'ala lasig iban ini tibot insya Allah Ta'ala masih pa kami yariha ini lokal-lokal ini amuin mag ini bangkil si mga katantan mapatot bangkilon sa buton supaya makakakita niyo panumtum amin marako na to katanin pag-iman na to daran pa Allah subhanahu wa ta'ala labiri habulan ini supaya makita mabiyaksa na sampay habukod na bulan Ramadan biya sa pantun bago nakatantanin pag-iman na to adlaw-adlaw dumiban adlaw insyaallah subhanahu wa ta'ala barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al ayati wa dhikril hakim aqulu ma tasna'un wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.